ISTV Poming Tabri Sing Taram Noksari. Nasimuru Pauda Haji Abdul Salam Raja Sabhagi MP Oina Lamba Yaudana Mai Parkle. Combined Timna Yamla Kusukulai Sing Pagatle Amadi Film Gilanda Tabak Toriba Turu and Dr. Musing the Manipur Sakana, Gai Kumnabo Ulat Babu, Saknai Nukiana, Tagapapongo Merguli. Hazu Pau Shamon Pizari. Congress के नॉमिनी ओइना पुथोलिबा हाजी अब्दुल सलाम राज्यसभा की एमपी ओइना लंबा याउदना माय पाकले असेंबली सेक्रेटरीता मिखलसगी आरो ओरिबा वाई इंदिराना महाकपु माय पाकले हाइबग लोइना सर्टिफिकेट सिजन खुशिनकी थोरमसदा ऑब्जर्वर ओरिबा चिफ इलेक्शन ऑफिसर मणिपुर ओनबके सुसु सरुयाकी माय पाकलबदु सलामना परमिशनदा बोट थादबदी यारगा लेप यादबा केंद्र नेपाल की डिमांड कमिटी ना तालिबा MP Ahum Sunana Bahibasida Honabayaba Honagani Adu delimitation asi listing any kungatru power tauroi habidile Adumapu Masaki Manunda Yahuna Honagani Mahana Maka Taraduna Raja Sabagi MP Ama Oina Ahanba Pochagi Mamal Tangbasi Yanglaga Railway Lambi Semagi Yangshin Hananaba National Highway number Kuntraga Taret Asi Impal Ziribam Lambi Atubada Samjil Hananaba Atubada Todang Logani Hiramasida Se Tabana Kanaba Pangre Aduna MP Ama Oina Marina Singa Taksingani Haki. Potang Chaidang si railway si Tujalan bagi kuitak na watama. Ada jiri si alternative lambi ni na. Asik lambi tong si watana gari coba cat payah ya dia hari poche. Sidagi je betul nata dia aku tinggal itu tahu tar. Nanti dia MP ada canggihan pada highway bagi kurang cabam lagi ni na. Masih talem masih thun tahu masih tahu tu kangon dia highway polam dia. Idea am tal dan tahu dah begini. Tiga junction dulu. Impal Police Commando Taranipan Subah Sikh Taratuk Subah Sam Rifles Samsung Kuntra Subah Sam Rifles ke pun bakal bu mana ngarang numidang pung mapulum tapa matamda tusam kulgi mana ki yang popi maning singkong degi yam lebih kusukulai sing pangle plus degi pangba pauda lebak manung da pumdul leram bakulai sing adu di lethot gan ama SLR ani AK Mapan M16 series Mari SK ama adu Z3 amani kulai sing asi yang popi sanyai kem tegi Mamangi thada Sentho kiba Sakarga suspension of operation Taunariba KLO KLA ki kadar mangana po kiba kulai singni hari. Film Gilamda National amasung international ki thakta misat purukiba singda government thabak pinaba lau kiba philep ki matangda tongan masak na ba mioi kya na makhogi oiba mo thamdarakli hiramasigi matangda paudam ama Masagi Chahi Teruk Subada English Machapan Marfuni Toida National Best Child Artist ki mana Fankraba Thamai Bandagi Taurem Lekendrona Sahi Kuntrani Togi Matunda Tabak Pirak Pada Numai Fawi Tabak Pangani Haba Mangda Baba Mangludrabani Fongdoroki Aina 1982 da award fangiba film ama 2014 da Manipur government na sakhang biduna film gi lamda international amadi national award fangpa singbo Manipur government na thabak pini haina handakta cabinet decision lobirakpa asi artist akoi gidi yamna laibuk phobani haiba tare ai thandagi neti artist punamakki sina artist singi wakhana yamna competition oirakpa moina tawriba act and acting yuda yamna section na tawba sina magul leba film kaya puthorakpa ngamgani ina khanjai Hiramasi matangda national gi danatana international gi thakta mana mathung kya fangkraba film director Aribam Sam Sharmana mahaki owa fam thamlakli handak Manipur government na maruna art and culture department na Manipur gi film gi kalakar singda artist singda makhoy chanaba makhoyna Manipur gi mingchat par pagidam makhoy chanaba thabak pibi gani haina haibibase cabinet decision lauthapirakpase onung nungaikra film gi lamda da natana theater gi lamda su sangnari bi kalakar oikhrabi yengkhom romana government ki flip ase yamna phoba khongthang amani artist sing sheltan mada khojang dabana yamna wan hingnaba yauri makhoi singsu yengshin biribadi hena nungai gani hairi makhoi bu khogi state sarkar sina sakhang bidana moin tawjara ko singse moina khangbi dana moigi da makta asigumba maruina moina tawjari ba thawk to sakhang bi ba aduga
थबक न चिंब पीबीदना असुमायना पुंग थगत पीबसी याम नुंगाइजे अदुबु मसिना हेक्ता पुंग पेन पेले अदुगा मसिदि हेनबा लेत्रे हाइबदुदि हाइजिनिंगदे मतुंग दाबदा तौबिगदब मोइबु सखंबिगदब मोइबु योखत बिगदबसी यामना लई संगारबा थिएटर डायरेक्टर हाइसनाम कनाइलाना गवर्नमेंट की फिरेप असे अफब ओइरबसु थिएटर अमदि जगोई इसैना चिंगदि कंपटीशन लेतबना करंबा क्राइटेरिया दा थब हाखिबनो हंगमगल लोइनाना आर्ट फॉर्म कयासु यावो याबा तुंग कोइबो पॉलिसी सेमनिंग फोंदोरके मसी यामना फबा स्कीम ममनी मणिपुर गवर्नमेंट ने तौरेबसी मसिदा अखोइन हाइजेनिंग बदी करंबा क्राइटेरिया दा करंबा कनो नियम अमगी मखादा पॉलिसी अमगी मखादा गवर्नमेंट हारिबसिंगसि खलकपना in the absence of the policy do latragadi matamatam dugi sarkar na moina pamba mi de piga doribra natraga award phangpa du khatara aibu question mayama tholakani award phangdi phanam chi yawre loina pidri na kari no chi wahang mayam si tholakpani masana tholakpa tabani कैमरामैन इमुगा लोइना पौदम देव रिचर्ड रंजन इम्फाल मणिपुर सरकार चिंग तम खेनब लेतना थबक तौरीबा सिगी मनुंग चन्ना सेनापति डिस्ट्रिक्ट की मनुंग हंजन लंबी सिंह सेंबा हौरे हैना वर्क्स मिनिस्टर डॉक्टर के एस रतन कुमार फोंदोखरे सेनापति डिस्ट्रिक्ट की माइबा खुलदा नौनो संगतपा प्लेग्राउंड अमा हांगदोपगी थरमदो वाफम से मिनिस्टर ना फोंदोखिबनी पाउमाई नागा स्टूडेंट्स यूनियन सिनबा थरम असिदा कुनसुबा बाइनियल टूर्नामेंट कम कल्चरल थरम अमसु हौदोखि थरम असिदा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एम पृथ्वीराज हिल्स एरिया कमिटी की चेयरमैन डॉक्टर चालतोलियन अमोसु सरयाकी मिनिस्टर रतन कुमार सही खरगी ममांगदा सेंथोंगी फिल्म फत्तबना सको थरंगी थबकता खुमांग साउसलमदबदु हौजक्ति फिल्म खरा फगलक्तुना सको थरंगी थबक कया पाकेटपा होरे लिसंगनी तरागनी थोई लिसंगनी तराहुमदोगी SPA की मखादा फुबादगी माइबा मरालमदगी मराम खुलेन अमसुंग तादुबिदगी लाइलंबी समजनबगी थबक हौरे अतै मरुब लंबी सिंगी थबकसु हौरगन हैकी We have taken up some works under SPA 2012 and 13. Just to mention, Fuba to Maiba, that was included in SPA 2012 and 13. Then Maram to Maram Kulen. Then Tadubi to Lai Road. These three works have been included under SPA 2012 and 13, and most of these works have been completed. खोक्सत असिदा नेशनल हाईवे की फिल्म सु यंगसन बग लोइनाना सेनापति डिस्ट्रिक्ट मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की फिल्म सु यंगसन की मदुदा थबक खुमांग चाउसिलम दबदा नुआई तब फोंदोखरे मिनिस्टर फ्रांसिस गाजोकपाना लिसिंग अनि निपांदगी MDS ना साब हौकिबा कॉम्प्लेक्स असिंग असि फावबुलो सिंदना लेबदा मै होना साउकी तुंगदा सेनापति डिस्ट्रिक्ट जेल की हौजिक ओरिबा फिल्म सु यंगसन की RMSA की मखादा जूनियर हाई स्कूल मापल हाई स्कूल ओन खतना बंगसी फम की बकेबिने मिफम नवरे ब्लॉकरे से मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना शेयर लौदुना ngasi numidang pangtoki mifam sigi matangda sarkar gi wangaloi consumer affairs minister morang them okendro na phongdokibada high school mapan sigi da kawe bo ozar kai mari sub hojik sathariba ramsagi ozar longna bagi recruitment asidagi hapnagani nagar panchayat taragani pan executive officer taragani pan municipal council gi assistant executive officer ni pan longna ba amasung jail gi men Melners mga long na pasuwari blore PMJSY na konsendaba manung hanjan ba chingi lambi mari BR order sinergani amrom da cabinet mi phamasigi manguina na state plan expenditure gi matang da su review meeting ama chief minister na chair loduna pangthoki mi phamasida minister sing amasung mari le department gi makong thob official sing sawyaki senba chai lising ni trom do lising ni taraga mari oina bar sakana state plan gi sanpham lupa crore lising ahum ga chatru yankhai gi manung da lupa crore lising ma ga chamga taraga manga thador khre masagi manung da si phawbadal sada hun phu sading tawkhre election code of conduct laktini की मांगोइना प्लान की सफम सीजन होनबा मरी लेनबा डिपार्टमेंट की मकोक थोंबसिंग द पौताक पेखरे फंड मतम साने रिलीज तौदबा अमदी खुदों चादबसिंग अदु फाइनेंस डिपार्टमेंट ता खंगलकनबसु इंस्ट्रक्शन पेखरे हारी फेब्रुवारी की तांग निपान द बीजेपी की प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट ओइगनी हैना लौथोखरब नरेंद्र मोदी मणिपुर दा लाकदोरिबा खोंगचत असिदा मणिपुर की मुस्लिम सिंह सरुक यारोय हैना लुप खरन फोंदोर के बुवा फमदु बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट तेज सावना कन मोंग द यानिंग द फोंदोरकली
टीएस चौबना परमिशन फोंदोखिबदा हिरमसगी मतंगदा केंद्र कयागी मुस्लिम लुचिंगबसिंग उनदुना वरी सारे असिगुम वाफम अमत लेते हाइना मुस्लिम सिंगी माइकेदगी फोंदोरखरे हयेंग मखाताना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की यूनिट खुदिमकी लुचिंगबसिंग लोइना मिफम पांगथोलबा मतुंगदा वरे अमल लवरगनी मौंग साद्र बोयकॉट तौरपसी बीजेपी मणिपुर प्रदेश ना मपुंग फाना कंडेम तौरी हाइकी गुजरात की रायोट गोडाना मुस्लिम मयाम सीगिबदो मधु नरेंद्र मोदी की मरानी है ना सीरी बसे मसी लौवे आदमा वफम ने लेपाक सिगी ख्वाइदगी वांगाबा सुप्रीम कोर्ट ना नरेंद्र मोदी मरा लेके है मिनजित पीखरबनी हमने मिफमना ngaraang se ngarang fongi besi kadai di no hai besu khangde maram maduna ai koi punam aksina ngarang ye sigumba भारत तौनदब थबक अमा नरेंद्र मोदी लापदा बोयकॉट तौए हैबसे ngasi फम कंडेम तौए हेल्प फ्रॉम नसिंदुना मणिपुर के तोंगान डिस्ट्रिक्ट सिंदा हेपेटाइटिस सी मतंगदा अवेयरनेस प्रोग्राम पांगथोपा होखरे ngasi अनिसुबो ओइना इंफाल वेस्ट की एमडीओ हॉल पांगथोकी रॉबर्ट कर फाउंडेशन अमदी APN Plus का खुसन मतन पांगथोपा अवेयरनेस प्रोग्राम अदुदा रिसोर्स पर्सन ओइना सरुक याखिबा डॉक्टर ब्रैनी ना फोंदोखिबदा हेपेटाइटिस सी हैबसी लिवर ना मथौ निंथिना तौरक्तबदगी नारक लैनानी लैना सिनाबा होरपदा लिवर चाउथोकनी मतुंगदा मसागी लेजगदबा चांगदगी हेना पिक्शन खिगनी अदुगुम फिमदु लिवर सिरोसिस हारिगा खंगनी लिवर सिरोसिस योक्सन खरबदी लायंग मंगमदे एच लायंग बदा सिजन अबहिदाक सिंग लिवर ता यामना कायबा पीदुना लैना सी अनि पुन्ना चमिनगली अदुबु हेपेटाइटिस सी ना लौना गनबगी चांग यामना हंथै मियामना मतम सारिङेदा लैना अस्तगी लक्षण हौननबा मंगजौनना होनबा मथौ ताई हाइखि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मखादा मियोय समंगादा तोंगान पोलम सिंग यंथोखरे लांगोल लाइ मनाइदा लेबा बिलीवर्स चर्चता पांगथोप थरमदुदा आईएफसीडी मिनिस्टर ngамथांग हाउकी बिलीवर्स चर्च की फाउंडर रेवरल एस पोइम वाइफाई चर्च कम्युनिटी प्रोजेक्ट की बिशप थॉमस याउना चर्च की लुचिंगबा मियोय क्याना सरुक याकी वांगा की बसिंग लफोंदोन खिबदा बिलीवर्स चर्च असि भारत अमसुंग मणिपुर दे यामना खुमांग चौसिन चंगसिललिबा चर्च अमनि बिलीवर्स चर्च की वखलोंदी नुंगसिबा हाइबा पानमदा लैता लाइरबा कयागी सेवा तौबा अमदि सकोथरोंगी थबक कया पाकेपनि हाइकी सुबगेस ओखिबा मिनिस्टर ngамथांग हाउकिबना ईश्वरबु थाजब मियोय खुदिमकना हिरम खुदिमकता माय पाई मियोय अमबु हेक्टा तोप धर्मदा नमदुना चंगसिनबे यारोय वा खक्तंग नांगबगी महत्ता थबक ओना पांगथोकपना फै हाइकी ईश्वर की वाही से तारेगा ईश्वर ने लाइर बसिंग क्याम नुसिब्रा है ताहलगा अदु ईश्वर से क्याम फबरा है थाजरगा ईश्वर निंगबा अदुना बाबसे कोकिनी तुंगदा मियोय समंगादा ब्लैंकेट अमदि महिरोय तरुकता अनो यंथोकी मतन सही लिसिंग अनि तराग मंगागी जनवरी की तांग मापनदगी तरामाथुई फाव पांगथोकदबा मोयन वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन की डायमंड जुबली थोरंग मरी लेना डिजाइन तौबा मोयन ट्राइब की नात की ओइबा नुपी की फनेक अमसुंग इनाफी ngरang चांतल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चंगलेबा कपाम कोमला थाबिदा लॉन्च तौखरे थोरमदुदा वुजुर अंजुम पुआ की कल्चर सेक्रेटरी एनजी लोनी सिंह सेनापति कपाम विलेज की अथॉरिटीज जिंदांग सिंह लोय मोयन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट लाइफिंग लोरे याउना मियोय कयाना सरुक याकी चाइल्ड लाइन इम्फाल वेस्ट की मनुंग लेरिबा स्कूल सिंगदा अंगांग सिंगी हक्की मतंग अमदि मियोट मिनेदगी ngakthoknabigidamata awareness program kaya pangthokuna miyamda bhap tahangadori masigi matangda ZEO इम्फाल वेस्ट ना order ma thoktuna child line इम्फाल दा yaba pikre hari लंदम से लेरिबा जाति खुदिंग मकी नात की ओइबा थोरम सिंग मांगथरक पाहाइबसी जाति अदुगे खोंगुल मुतखिनन बिगे सोबो मरम अमनि हाइना एमएलए यमथोंग हाउकिप नंगसी लाइकोरी चिंग पब्लिक ग्राउंड पांगथोकपा खुनगमदु सुबा कस्टम एंड कल्चरल सेलिब्रेशन होदोबगे थोरम दा हाइख्रे लाइकोरी चिंग विलेज अथॉरिटी ने सिंदुना पांगथोकपा थोरम मदुदा विलेज की हेडमैन के पाइसोसु सरुयाकी एमएलए यमथोंग हाउकिप ना हाकिबदा महिरोलदगी लेरकलबा नात के थोरम सिंग नाथैदुना थंबा हाइबसी अखोई इशाना इसागी खोंगुल मुथतना बहोनबनी महिरोलदगी चनरलिबा नात के थोरम सिंग निंथिना योखदना बहोनमिनसी हाकी si custom mai base lu bani ei ji pok da phom poiba ei khoi ji sanaba khuding ma ga si puthok da bani puthok ba hai base ei khoi ji ithoni ei khoi ji khuding ma ase magi nat magi custom hai base puthok si hai base ei ji masina au boina mayam na su
लाइब मैम खुदिंग मनसु मसे ए नॉट ए कस्टम से पुथोकदबनी हैबसे ए हाइनिंगी मेन पावर वाटपदगी ग्रास रूट लेरिबा लौमी सिंगदा खुदोंग साबा कया फंगन मंगमद्री हाइना सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी दिन एनी बोटोना यूनिवर्सिटी असिदा पांगथोकपा स्टेकहोल्डर्स सिंगी वर्कशॉप होटोपकी थोरमदा हाइख्रे स्टेकहोल्डर वर्कशॉप फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑफिसर ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र in the North-East Hills region hodopki thoromda Central Agricultural University kawgi hanagi din and iboton amadi din JM Laisramna thoromgi moruba musing on sal yaki resource person oina Indian Council of Agriculture region New Delhi gi Deputy Secretary Kanhaiya Chowdhury Joint Director N Prakash Minority of Human Development gi Deputy Commissioner VK Agarwal amasung kawgi Director of Extension of Education gi Director Premjana tongan topic to wangang ki pasing na pongdon ki bada singi lamda leiriba lomi singna hiram kaya da sotaduna leiriba si ahenum yeng chang batangai padre workshop asina lomi singda hakthing na khudong saba kharati phangan mangam lagani haki professor ibotona anoba technology kaya mafam sana sinar badi poto hengana na mohona bada chauna mateng oigani lomi singna maike chumna chana mohona bada department amadi university gi khang herbo za singi chauna thodang lei haki India is to produce 380 million tons against the present 206 million tons per annum to feed the population of about 140 crores in the coming 2025. This is a big challenge. Longmagyoba Lomi Singi training program among say Sanapati district ki Manung Sanba MSF Wilong block ta pangthokre Atma Wilong block Singki Pathormaduda Atma gi project officer Jumnam Ranjit SDAO Cycle TS Joykumar Deputy Director Sanatombi amadi MSC Fro Wilongi Chairman and Lorina Thomgi Muruba Musing on Saluyaki Atma Senapati District IPM Amasung INM Ravi Crop Project Director Atma Senapatina Sponsor Toguna Pangtok Thormaduda Resource Person Oina Rima Devi Amadi Nimaijana Wanganki Jumnam Nazina Hakibada Lomi Singna Potok Marangkana Potok Nabada Training Program Asi Chauno Mating Wedagani Tawak Sang Yauna Kang Akang Hi Singna Taliba Si Lomi Singna Kang Namona View Haki Imung manusia ngai ya baba santi yo bama purna wi panumda ano ko technology ki api dana ano ko wakalon ki api dana mafoi ki teng chau ban ngai ya baba income generate to ba ngamba umba pasama dan da lepsa ngamba lomiyo oino ni panumda even chinin jaba umba ko ka ba mali IMC gi 1 number 10 gi councilor Salam Tiken gi sayang kurang makong daliba mayumda sakang dabas ngarang numidang bong ani lamsing lamle Dalam bidang pungtra mathurum tabu matam da bom ani edu mahaki mayumgi tongan mafum ani dalang selam bani hari. Amurum da tiken gi yum da bom lang selam ba thong bu yaning da phungdok tunang asi sayang kurang makong da wakan bifam satakre wakan bifam madu da lam da madum gi miwe kya na saru yaki. Asugumba ki khang pok patabak si matung da amuhana tobi ganu councilor haibasi paza miyam gi sakut thorang tongna ba miyam na thagat pamihu ni haina wakan bifam madu da saru yaki binu pi mana phongdor ki. Mi kung ka tabal lam ni na Mara legitimate innocent people say so kadra I nai tagadra haibagi kuida sigumba ki tuju mayam sima laibina asigumba yumlakta ki bana hanba ki khangna hanba ki thaba ase anakna gumba to wilbe musingna sasingna moino apa demand tarimba leira su asam sam ga wali sabi sigumba se matunga hanu to bujenu le kai ki khangna hanba ga haibagi kuida moino khangna hanna to Sana kona bakata na tana lamdam sibu malimda saktak pada sobat hutang lawi ba kalabu hena sakut na ba miyeng sangli hana education minister okendro na phongdokre ngasi huyalan pau group of publication sinduna huyalan pau gi conference on the pangto literary award yan topic torom dama no phomasi phongdoki bani tormaduda Bizento Kumar Sharma amadi professor and Khogendro Susaruyaki huyalan pau literary award adu longjam joy chandra da question naki award as the lupal sing tara amadi citation na yauri atai wangang ki basingna Manipur Sahitia si hena sakut na ba phom phongdoki Sahitia gi lamda thabak tawriba singna su criticism gi award palaiba sisu menkatuna chumba mayong da pragna ba phongdonaki Minister Okendrona yasagi mirolda ahlaman sing masak khalak pawalak pa amadi karisuleitana khalak pagi thodokya thengnaba si yamda lebak thibani lanai sangsan singna abhaba torpada sakana sumiyang sangani haki hauzik samaj sida hong bakya ti lakle haina su phongdoki State UNR State Literary Award Kwethangli
सुमाइना लनाई संस्थान सिंह तौर पर सिदी स्टेट कलाकार दमिना ते तोबा नारो सेक्टर पे मिले तोबना वखला मोरेगा सिगी तौर पर सिदी पब्लिकेशन सिगी मरता दुगा लेबा मीडिया के मरकती राजसिन आहान बोलुजे तोबा कया तुमसे यौसन दिगुना संजन मिनेगुना तो जिनेबु के पामदो हक सिगी तिंबी बपुनमता फोंगोचरी हदक्ता सानरोई महिला नुपी फुरबगीदमक्ता जेल लेरिबा साइगी बॉक्सिंग कोच एनजे दिंकु ngasi चेराप कोर्ट कॉम्प्लेक्स लेबा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इम्फाल वेस्ट पुथोखरे मखा ताब नुमित तराग मंगानी की जेल लेरिनबा जुडिशियल रिमांड लौथखरे मंगोंदा पालिबा सेक्शन अदुदी 354 अमदी 324 ने अरानबना चुम्बा ओरबा थक्सिकासी मांगसिलकलबा लमदम मसदा हनक बॉक्सर nganगom dikuna lalubadugidamakta mahaki apokpi mama nganगom angobi amasung mahaki loinabi nganगom ongbi babaina lebak miyamda lale hajarakpa si thagatningai ni haina heri kona thadokpa cherulu mana khangalakri patient center na sinduna trawanga suba maisau ningsing thorom jem hola pangthokre Thomasada Kumbi Kendra ki MLA S Bira Agriculture Director Ji Samu Kabui Maitei Laying ki Chairman and Ibol Susaruyaki Thomasaka Mari Lenana Manisana Iba Thobal Mayol Taret ki Taruk Suba Chapong Masu release doki Employees Providence Fund Organization Sinduna Employees Pension Scheme 1995 amadi EPF amasung MPF 1952 ki maramda workshop ama Hotel Classic da pangthokre Thomas the Regional Providence Fund ki Commissioner 1 MK Sangma amasung Regional Commissioner 2 Kuntrakpam Rupeso Saruyaki Rupesona Pamapu Singna Makogi Sinmi Singda EPF account number Take a senpam Gitsang Amadi Pampam Topasan Pam the Singba Lotion Nanaboni Pama Pushing Nata couldn't give Fanasi Matang the Sin missing the Kangan Gadamani Sin missing the Kusuman Kaklaga EPF ki Sen Tidrabadi Chahi Ama Kasum Sanda Labagi Jerak Lay Hiki. This thing will be coming through SMS to your mobile number. You'll receive an SMS. For every step you'll be receiving one SMS. Even if the claim is rejected, you will receive one SMS. So please don't forget to give your mobile number here. Sumang Lila Ningtam Kumai Hodokibada All Manipur Arts and Culture Students Union Atagapa Pogdori. Sumang Lila Hibasi, Samaz Gaming Shalamani, Mingsenda Mo Libasing Asibusu Sendo Haningi. Sumang Lila artist sing Maru in a Nupi, Sabising a Selva Pizolosi, Manipurigi, Pizol in a Sepu. Manuna Puna Paminaduna Yang, but then white of a Pizol sing Sepigano, Somali Lagi artist sing now. How's your objection? Songi Kong the Nabasi, she's Nabigano, Amromda National Film Award, Loropa Music Book, Kevin in a Chanaba Tabak Hapnaba Lautokiba Sibusu Union Asina Tagapa Pongorli. Manipuri Culture Ati Art Pomisu National Amad International Gitakta Award Pangakpa Hariba Kudong Saba Sing Asibusu Pibu Hari. MSU Thobal District Committee na MSU Headquarter gi Miyang Makada District Sigi Manung Daliba School College Singi Mahiru Singi Oiba Numit Humnigi Residential Students Leadership Camp Ama Thobal Wang Matawa Daliba Nimai Chan Amasung Kanya High School da Pangtokre Camp Masjid Mahiroi Manfudrana Saruyaki MSU Bisnupur District Committee na su Chap Manaba Camp Ama Bisnupur Public School da Pangtoki Camp Masjid District Asidagi Mahiroi Hupurom na Saruyaki Muslim Students Union of Manipur gi Marirak Suba Foundation Day ngasi di Long Hauribi College da Pangtokre. Tormasida tongan ba Muslim Organization singi lucing ba singi saruyaki. MOBC Department na tongan na Muslim singi oina thambina na ba organization singa sangsin gadawri ba asida union su sagat pagalwena na punna zaminda na ba haina warep loki. Child Welfare Committee na ayaba piraba angang khaktamak yok pagi daita logadabani haina Integrated Women's and Child Development Center ki Secretary Ani Mangsatabam na Pongdokre. Central Adoption Resource Authority na sunduna Hotel Classic da Pangtoki ba Adoption and Institutional Care ki matangda Nomi Orientation Program da Resource Person Okibi Anina wapamasi Pongdoki bani. Thomasada Child Welfare Officer N. Binobala Karagi Deputy Director Maraswati Indian Council for Child Welfare ki Coordinator Anamika Dasu Saruyaki. National School Safety Program ki makada thasigi kudguma pandagi satar ki bawza singi training asi Mori Higher Secondary School solution kre training asida Tenglopol Subdivision ki manung chana leiba Manipur Sarkar ki school singi oza humpun saruyaki
Historical Society na sinduna political condition of Manipur on the eve of 7-year devastation haiba hiramda ahanba Pandit Anikhel Chandra Singh Memorial Lecture ngasi Kasampata Leba State Central Library and the Manipur State Archives ki building na pangtokre topic asida Oriental College ki History Department ki head oramba M Kaubna Memorial Lecture piki Thomas da Professor Gamumi Kami Amasung Historical Society ki President Ais Bayesu Saruyaki Gamumi Kami na Puwari ki Kogol Lirako Matamda Matang Karada Chamamnaba Amasung Bhab Tadapalay Matamatuda Documentation Lairamdaba Wakal gi Losingda Yumpam Oiduna Hawat Kibana Kudong Sadaba Kaya Leheli Ekuna Mapung Pana Documentation Tauduna Hiram Kudimak Thambana Tungda Kanaba Kaya Oigani Haki Ancient Manipur ki Mamda Literature, language, history, astrology, politics, natural humanity, but also is a Mawala, Kangolati, Pazasi, long life education. Home film Manipur gi Teresuba Mapok Numit Thorom ngasi Porompa Thawan Thabalikai Delaiba Home film gi founder Secretary Ranjit Thouzagi Yumda Pangtokre Toromasada Langthabal Jila Parishad ki member Ronald Sagulsem Film Forum Manipur gi President L Sujakanta Susaruyaki Toromasi Saruk ama oina Tingkhang Lei Minister Boyton amasung kisi film gi Yapatoni Thorom su Pangtoki February tang amada Law Commission of India na sinduna New Delhi da electoral reforms ka mari lenena pangtokadaba national thak ke khananenaba amada CPI gi mahut sinduna Dr. Nara Saruk Yaruna bangarang ipal thadokre mifam masida criminalization on politics effect to democracy disqualification and issue of conviction haibana singba asida khananena gani hari hazu makata na sana bagi pawlo bisi sana bagi pau pizari Manipur Veteran Cricket Association sinduna tim mapana saruk yaduna thasi tang talaga mangadagi Langthabal Public Ground na satharakiba tramatu suba Manipur Veteran Cricket Tournament king is sanaki match ta model club chinga makhana ri young star nagamapal burun kungatare tamaiti pikre model club na tos ngamduna hana betting tobada over kungum doida ball mangad over kungum doi ball mangada wicket punamak turgaran sama kuntha truk loki masigi pakhumda ri young star nagamapal na over taragani panga ball mangada wicket Mapan Turgaran Samaga Mapan Kak Loki Model Club Singa Makagi Prem Kumana match as the wicket Mangalo the man of the match Stakre Matangi match Tasiki Tang Anida UCC Uripok Amadi Blue Hawk Kuragashamaragani Uttar Pradesh ke Kanpur da January 18 dagi hogduna February ani phau pasa thagdoriba yankemapan suba National Schools Games ta Manipur gi mot chenduna saruk yariba wrestling sanaru singna ngasi bronze medal mari lobangam kre bronze medal lokra singa tudi chaitra mapan makha gi nipi masa singi kilogram nipu mari gi kalup ki freestyle da SS Rabi Javed KG yankemapan kalupta A Urmila KG Humpugu Humdoida KSS Bizaya KG Humputraga Matogi Makagi Greco-Roman style da N Sunilni National School Games asida nupi macha nipan abadi nupa macha nipan punna tarataruk na saruk yari nupi gi coach ta says Anita amasung nupa gida mutum Mohindro loina team manager na Maibu Mohindro na wari Games asida Manipur na medal lobi yabagi oithokpa lairi hari All Ziribam Sports Association sinduna Ziribam has secondary da satharakiba tara suba Ziri Cup Invitation Football Tournament king is sanakiba quarter final league round da KIYC Impal East na Amazing Haplong Asambu Taret Amada Maitiba Piduna KIYC semi final changkre ani super sanakiba match da YDO Impal na LNPFC Mizorambu Ohom ani da Maitiba Pikre Hayeng Teresuba quarter final league round da Impal East District Football Association amadi Kalesor Tripura ga sanargani Manipur Badminton Association sinduna DM College campus talaiba association asigi Indo Stadium da sathariba kontrom du suba inter district amadi yakemapan suba veteran state badminton championship kingasi sanakiba chai kontramanga mathaki doubles match da W Prem Kumar amadi L Chirangi Jurana ke Gladin amadi CS Koding Jurabu set ani da maiti pikre atopa match amada TS Pulchandra amadi O Premanand gi Jurana D Robar amadi PS Phajot khogi Jurabu set ani da maiti piki saini pu mathaki single match ki sana ki bada M Sana Tombana M Babesor bu set ani sino da maiti piki sai yakhe manga gi mathaki sana ki bada Akuba Kabuina KS Punia bu set ani sino da maiti piki
Sagolban Mantri Mayum Lekai, voluntary organization Sinduna, Team Taraga Marina Saru Yaraduna, Sri Sri Vijay Govinda Lampak Satariba, second edition Sagolban Kendra, 7-a-side open football tournament King Sanakiba Ahana match star, YPLC School Police Lena WFC Amudon Bugol Taruk Amadamai Tiba Pikre, and the super ground Sanakibada LKSYC Sagolban Moyang Lerak Amadi home host team Oriba MLVO Sagulban Vijay Govinda goal home Chanaduna draws at Kre. Hayang Ahana Metsta SSAN Tagzam Lerak Amadi YPU Mino Lerak Sanagani and the Super Metsta KT ISLYO Amadi PBYC Ponabazar Sanagani Super Metsta Usalaman Sayang Amadi SYDA Vijay Govinda Malika Sanagani Super Metsta UFC Amudon Amadi KKYU Kasamtong Kulga Sanagani. Makata Pauda Manipur State Somaliland Council Sinduna Iboyama Somaliland Salina Satariba Dramato Subaning Tamkumai Ngasi Nini Chanunumita Polen Popa Artists Association Gi Film Star Toybi Amasung Sanga Artists Association Gi Nairehe Utkre Tara Suba DSA Tropida Nisa Tawaiban semi-final Sankre DSA Kakshin Sinduna DSA Playground Satariba Tara Suba DSA Trophy 7 Naurim Bubon Memorial State Level Invitation Football Tournament King Sanakiba Match Star Manipur Police Sports Clubs na ESE Wangkai Bugol Amasung the Mighty Pikre Young cricketer Bamol Kampuna Sinduna Satariba Nongin Presence BK Trophy Ki Mga Super State Level Open Tennis Bond Cricket Tournament King is Tournament Asigi panel da met in Babupura Amadi 11 Star Lilonga Sanaragani Tournament Asigi Sanakiba and Super Semi Final da met in Babupura na cricket Sedi Sinzamaibu wicket Nipanda Maitiba Piki Tasiki Tang Tarukta Om Suba Kapkidamakta ETL Tozu Amadi cricket Sedo Sinzamai Sanaragani Panel na Tasiki Tang Mapanda met in Babupura Amadi 11 Star Lilonga Sanaragani WYC One Camp Amadi IM Sagol Tongba Trate Suba State Level Open Develop Memorial Trophy Tennis Ball Cricket Tournament Ki Semi-Final Chankre Blooming Athletics and Sports Union Kangabong Sinduna Basu Ground Satariba Trate Suba State Level Open Develop Memorial Trophy Tennis Ball Cricket Tournament Ki Sanakiba Ahan quarter final match ta WYC One Camp na CW Suzameburan Nipukumari the Mighty Pikre WYC One Camp na Hana betting Toboda Apip over Taraga Manga wicket Manga Turgaran Merpudraga Manga Lauki Masigi Pakumda CW Suzamina over Taragum Duga ball home the wicket Loya Turga than Yaki Matoikak Loki WYC One Camp Girazuna man of the match Stakre Toramasi and Super quarter final match Ki Sanakibda IN Sagol Tongmana Ima Imoinu Kawabu Ran Kungini to the Mighty Pikre IN Sagol Tongman Hana betting over the over Taraga Manga da wicket Mapan Turga Pugani Paloki Masi Pakum da Ima Imoinu Kawana over Taraga Manga da wicket Mapan Turga Putok Loki IN Sagol Tomgi W Sanana Men of the match Dakre Hayang Hum Super quarter final match da SSCC Nauria Pakan Lakpa Madi LCA Kangabok Sanargani Mari Super quarter final match da S2 Sunset Top Amadi SCC Kangabok Sanargani Manipur Equestrian Association Yiming Makada Tramati Super Director General Assam Rifles Cup State Equestrian Championship Hayang Dagi Impal Gi Mapal Kangje Bungda Pangthong Sem Sab Hokre Numit Marini Satagada Championship Asigi Hodopaki Thromda Assam Rifles South Ki Inspector General Major General Rajib Chopra Manipur Equestrian Association ki President S.J. Kumar Singh Manipur Pony Society ki President Georgina Chief Guest President Amadi Guest of Honor Oigani Hauzi ngasi nomi okiba ayinga sagi pau pizari ICAR Lampel Party ki phangba pau gi matungina ngasi gi khwaidigi sakiba si Celsius degree 13.3 oiki ngasi gi khwaidigi ingkiba changna Celsius degree 3.8 oiki Nungsata yawi sing manil chang ayukta chada marfugani thoi adu numi matungda chada kontragani thoi oiki nong chukide hauzik loisla padamaru ba pau amukane pizari Haji Abdul Salam Rajya Sabha ki MP oina lambai yaudana mai pakle combined timna yamlaba khusukulai sing phagatle amari film gilamda thabak tawriba thorok hindok pamiu singda Manipur Sarkar na kai khumda ulak pabu saknare pamiu kyana thagat pa phongdong narakni ISTB ki pau miyeng tabir basing amukara thumjari